ole tuntuma chuan Khawvel pon lampang chanchin kan ngai thla ho don ani series hian kilometer vaibel chasomli pakhat ta hla tanga ni hel kualin kumli point somruk pakhat chungin ni voi khata hel chuka series hi asteroid belta thil lian berania lungsa khat ni in alen zong diameter chu kilometer zakua somnga la yani series hi dwarf planet zinga nai ber tu nia asteroid belta omin dwarf planet zinga solar system chunga om chunani series planet ri zong chu kg billion vaibel chasang ko la yania upon lang temperature chu -degree za panga la yani January sang hazariat pakhat khan Giuseppe Piazzi chuan mu chuka a omna hi a hla hleya ni le Khawvel in hla zong le thum deuh thaw hla om mani dwarf planet chu ni hel tu zinga thil jikhat an nia planet emo natural satellite emo ti ni chung dwarf planet sang te chuan mani hming bi kan nei sang le veka chung zinga pakhat chu tuna thil eng an hmuna planet series ni dwarf planet ti hming hi kumsang ni paruk khan phua ania ni hel kwal dan chi thum zinga mi ni International Astronomical Union IAU chuan tu hnai khan dwarf planet panga series Plato Haumia make le Eris te a recognize ani chudanin Kuiper belt a hian dwarf planet zanhi vel ominan ngaya Kuiper belt pi lama phei chuan singkha chuang lai om handring bokani oga sangni som pakhat dei to khan Mike Brown chuan dwarf planet ni na nei thei chi turarin zathum som ko chanchin alo tlang zar to bokani dwarf planet a chuan NASA spacecraft atangin thil eng panin muwa scientist fing chung chuang te pon eng thil nge ti anla sha thei bik lo ni series planet hi Mars le Jupiter inkara asteroid belt oma thil tam tak thok ko lunglung housing a lian ber ani nge NASA zone spacecraft chu series planet lampanin tirania alem hi mel singhi sang ko lai hla tangin an la series surface a hian thil eng tak pani alo omani NASA zone spacecraft khan atira eng pakha chau muwa anhan enchian nak chuan eng chu pani alo ni reng mai ni chung thil eng pani te ti eng zual tu chu anma ni chun tu eng lo lut za somli velani abak zong chu anma nia en om shrim ani he thil be sei pi alamania thil makta kani ti in Max Planck Institute for Solar System Research Göttingen Germania farming camera team investigator Andreas Nathius sona soini eng pani te chun te tiala maset te ngai tu in an eng MCA alien hovin kan hu na ta na signal an siam shrim ani theingem ti te in an ril ru boy hleni rinda tlang puya chun vur ni nan ngaya mase vur chun amma chun tu eng za somli chau a reflect thung sini tun main scientist and dwarf planet a hian tui hu han lo mu to a chu chun vur a siam thei ma na scientist te chun eng omna lai vela chuan chi tam ta ko manga chu wang chon light on reflect ani ang ti te in an ngai to boka a le lama chuan geologic origin tlangkang chi sa omna te po ani thei thon ti ni mase scientist chuan an mu ti ra tanga chutin Khawvela tlangkang chi sa lava anga om an ring chi abok si lo ni mysterious holes in outer space van boro ki zau maya mishing te thiam na hian a hretam lo hlebok thilmak le ti bai ong pui atamin hriat chen la an har sa hlom viau mai sia eng tianga lo in siam ngot nge mon ni chule ti le enga tanga lo om nge ni ti te hriat an ni hek lo kan astronomer te pon an rin thu sang an shilfi avel mai hloma an ngai dan le rin dan point kal nuk hlom thin reng ani chu tiang van boro ka thil mak abikin ong om te chanchin tlem chu kan ngai thla ho le don ani black hole chu Khawvel pon khoi amolai space time region a khian ong hole oma chu tianga ong om ho chon hip na sak mang kheng an neya abul vela reng chu thil engma hip mai anei ngai lowa particles le electromagnetic radiation lamin ama chuan a hip phun ngal vek zel mai thin ani engpo hip koi dei thei khopa hip na chak ani theory of general relativity tanga chu danin thil in beng muglutungin space time mati kholawa chutatang chuan black hole alo in siam tamai thin ani arsi upatol tu khi anin beng muk tiala atopan puak waka achip zongin puak luta black hole an lo chang ta thin ani ama chunglama thil a hi virlu puina lai chu event horizon tinia chulai zona thil a hi blu thlen pui reng chu eng thil poni se mu le hria thei to lovin a thoi som vek thin ani eng poina chun thei lawa
light a reflect thei lo bok ama black hole a chuan light a kal tlang thei lowa omse chu light hi a pot soi dei thin ani RC expiry pu ka tanga I siam nuin black hole chuan a che vela RC dang le thil oma pianga hi blut mi a chu wang chon a lo thang lian ve ta zel thin ani chu tianga lo than len zel ta ka chuan black hole dang nena nin sut palin anin pel khoma atopa black hole rol lutuk mai supermassive black hole alo piang ta thin ani galaxy zongzong deuh thowa an center thewa hian supermassive black hole awm deuh vek niin scientists an ring to ni black hole chung lam hi engtin nge om ti hriat thei ni lo ma se abul vela matter le electromagnetic radiation om te nena anin nek vel na tanga thil che son dan atangin an hre thei thowa chu wangin astronomer ten black hole tam tak an mu chuak thei ta thin ani white hole chu van bo ruak khoi molaya space time region vela mun kal thenlet lo po thei ho lo lai soina nia mase black hole ang lo takin matter le light chu a heap soi ve thei ran lawa chu wangin thil mak tak ania ani pung chu black hole kal zong chi ani black hole ang thawin white hole chon properties mass le charge ten nei ve boka white hole chuan thil matter a heap thei kan ti tho rolin white hole da event horizon awathleng thei lem lo thung van bo ruak lo po thei lo le eng thil ma om thei tlat lo na hmun chu thil mak tak ania ke ni ang tan chon suang to thiam po a har hle ni wormhole chu van bo ruak hmun ni phung mak tak hun sang sanga om nual khi nia chung hun te chon mani omna region thewa hun hlatak pani inkara tlazep ani lom kan soi thiam dan bera chuan wormhole chu van thengrenga hmun pani alata hlam mang kheng te inkara tlazep pania chung hun pani te in po na lai thunzom na shortcut chu ni wormhole atang chuan in hnai takemo indegring an ni line wormhole pi atanga kal chuan thlen phak lo khopa in hlat ani tlat loi si ni chu thianga hmun pani te inkar hlat zong chu billion light years emo ai hla da iponi theya omje chu rocket mangin wormhole zona han thlok lu taila karlawa hlate van khuwa a kan thlengman don ti na ni mun hlatak pani inzong na wormhole chu mu tlang thei ani tlat meya chu amak dangdai na ani le zel bokani sonic black hole chu van bo ru ka mun mak mai ania achang chuan dam hole han ti bok thin sonic black hole a chuan ri akal na hleya sound kal chak zong speed pangai aya rang de in hemun ai chuan sound akal chak hle thin ani in sonic black hole hian la omna riau mai ania tangkai na tak anei theingem kan mi thiam te an chiang taka shil fi thei dan te an nei thei mengem Khawvel pona bo ruak pumpui universe zau zia ngai to in thil mak le rap thlak tak tak atam viong ti po rin thei maya amai ro chu kan telescope nei le spacecraft nei te hi tun aya advance ani le photlo chuan Khawvel pona thil ni phung mak tam tak om te khi hriat le mu chu thil har sa la ni ri ni